اما بچن جمع عمر سونمز لباجار استانبول که درباره وی جوینه ده چه زانیاری لبر دست تهنه عمر کارودان هفدیتنا ابراهیم کالن و پارتیین سیاسی چیه لترکیه؟ بله دم باش شویدار حتی ناجبو پیواجوی چارەسەری دم پارتی و شانده دم پارتی امرالی انسیاتیف دگرد و سردانا پارتیان سیاسی سردانا برپرس و رایدارن دولت و حکومت دکر بله و جاره امتکارم بیجن کو دولت اجهاتی سرخطه ایدی سروک استخبارات ترکیه میته ابراهیم کالن لپارلمانتوی ترکیه دست به سردان و هفدیتنان دکن پشتی مراسم چکبردانا PKK پشتی 11 تیرمه هم دبینن کو ایدی پیواجو در باسی قوناق کنون بویه دوی چارچوبه دلالیه کی لپارلمانتوی ترکیه هوته داین کو کمیسیون کی جبو چاودری و یاسادانی نوی پیواجوی به آوا کرن او خبات بردوام دکن جالیه کی دمواجی سروک استخبارات ترکیه ابراهیم کالن جی سردان پارتیان سیاسی دکه جلو ماجی اف هفته گله کی به بالداری تشوپاندن نا ساعت 12 نیواندا ایرو ابراهیم کالن لگل سروک به دولت باهچلی ساعت 12 نیواندا جویا هفدیتن قاسی 45 دقیقه آجود پشت وی هفدیتن تو داخویانی نهاتاین پشت راجی ساعت 2 دیاندا سروک میت ابراهیم کالن لگل سروکیل AK Parti'ye Efkanala ve her vaha serokvekili koma AK Parti'ye Mehmet Emin Abdullah Güler Rabı Borun hevditine ka pekani pişteveye ki jinahate çavarekun ko derdora 20 dakika şunda ji legal hafsaroken Dem Parti Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakıran ve her vaha serokvekilin koma Dem Parti'ye Gülistan Kılıçkoçit u Sezai Temel Liraji disal parlamentoya Türkiye hevditine ka pek binin pişteveye ki ji ve de 24 tirmeheda legal seroke CHP Özgür Özel Raji ve disal parlamentoya Türkiye hevditen pek vardı nabere İbrahim Kalınus seroke CHP Özgür Özel'da her vaha ve İbrahim Kalın serdana partiya iyi و هر وها یعنی یولوژی بکه و لگل سروکیل وانجی هفدیتنا کپک بینه تچاوری کنن کدوان هفدیتن و سردانان دا ابراهیم کالن حتی هاد پیواجوی دا چه قومیه جوروشون دا پشتی مراسم چکبردانا PKK و چه بقومه اف یک و زانیارین فرمی زانیارین کد دست دولت ادای و جوان پارتیان را و راگینه و نقشره دولت جوروشون دا چوایه هر وها کمیسیون جی درباره کمیسیون دا جی بگمان و هن زانیاری بین پارو کردن ته چاوری کردن کو یعنی ابراهیم کالن دوان اوکادا ایده او زانیاریند دست دولت دا پارو بک نهاج برچه گرینگش بر کو کی کومه گود یکم جار کو با وک فرمی دولت دست به سردان و هفدیتنان دکر حتی نه دم پارتی دکر جالیه کی وا سروک میته ابراهیم کالن وان هفدیتنان برایواد بل علیه دنجی سروک پارلمانتوی ترکیه نومان kurtulmuşi legal serokekilin partiyen siyasi kol parlamentoya Türkiye'nin legal wan jijbo avakirna komisyonu ki hevditinan pektine dve naberdaji pişti ko seroke MHP devlet Bahçeli u İbrahim Kalın ji hevditin pekanin Bahçeli serdana numan kurtulmuş jikir yani serdana seroke parlamentoya Türkiye kir beguman rojeva serekeji mijara serekeji avakirna komisyonu bu naha İbrahim Kalın naveki geleki gring jber ku vak koordinatörü pevajuya çareseriyet editin u te gotin ku serokomari Türkiye Erdoğan hamu erkurraya ya ve pevajuya çareseriye şopandına ve pevajoyji dahi desti İbrahim Kalın jloma ji ev serdan u hevditen hem de medya Türkiye'de hem ji leser medya civaki udana civaki da brasi dama ku emnedinin geleki bir baldari u gringi te şopandın veki ku megot piştevan hevditen anji edite çavarekurun ku edi komisyon ekeli parlamentoya Türkiye'ji be avakirin کاجورشوندا و او گریلاین PKK کو چک بردابون و چوا وگرن و چوا کاربن وگرن ل ترکیه و ل باکور او ری بازن وان و هر وهجبو گرتین سیاسی گرتین نخوشی و د کمیسیونا کو پیواجو چارەسەری د ته چاوره کرن کو جبو نقشری پیواجو چارەسەری جی ادی زمینه کی ل پارلمانتویا ترکیه به اواکن جلو ماجیشو ابراهیم کالن ناچ partiyen siyasi rast çı parlamentoya Türkiye van hevditinan pektine geleki spas Ömer Sönmez ji bo Ivan Zanyariyen ku te ji Stenbolê daneme